ꯄꯥꯎꯆꯗ ꯎꯏꯕ ꯃꯔꯛ ꯎꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯄꯤꯗꯤꯑꯦꯐꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯩꯗꯩ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ ngasi ayu anganbada India amasung Myanmar anigi ngamkhaida leiba Manipurgi lalhoulup amagi kem amada masak khangdaba khulai paibasina bom thadaduna landakhre hari hariba thawdogaduda Manipurgi lalhoulup amagi miyoi ama leikidabaga loinana karana sok apan nanglambai hai hari thawdogasigi matangda phangba pawgi likhul amana hai Myanmar ga tainaba kamjong district ki manung chana leiba namli dagi khara sanglaga leiba border area da PDF ne singnabasingna bom kapsinduna landarakpadagi lalhoulup adugi miyoi adu leikidabani haire pawgi source aduna leikidaba lalhoulup adugi miyoi adu yarifok topdagi naurem nauksa allies kohe apokwa enkala amadi apokpi npesa kowa miyoi ama oiramba yai haire thawdogadu da kemasida leiba miyoi manga amso aruba phibam da soklambai yai haina su pawgi source asina makhatana haire Nagalamaromda Imphal East ki Yarwonggi farmhouse amadagi sakangdaba sina nongmai Singdolda Sanaluwa ka yauna gari lut daugre Imphal East district ki Lamlai assembly constituency ki manung chanba Yarwonggi farmhouse amadagi sakangdaba sina nongmai Singdolda sana cell mobile phone amadi gari Honda Activa amasu lut dauduna pogre hai lut daugraba farmhouse adu Laiton jam kheda sahi humfuga taret apokpa laikhidrawa Laiton jam bogul kawa miyoi amagine thawdogaduga mari leinana Laiton jam kedagi luinavi Laiton jam ongbi memsan hairakpagi matungina thawdogadu ngarang nubidang pung 8 makhai khara helakpa adwaida thokibane farmhouse aduda memsa amasung mahaki mafuroiwa kedagadang leibani haire maragasida khanganjava amaka Manipur local news channel ase strike lakpa maramna paw hapsaraklaroi loinana YouTube na channel ase delete tawbagi changsu yamna wangna leire aduna nungdigi phongwa pawse dagi pathoktu tahan jariba maruiba pawsing hasibo hanadagi interest leina tabiriba punamakna makata na taba fangnana bagidamakta description da pijariba aikoige ani suba Manipur news channel gi link aduda sanglaga yengbiduna subscribe tawbiramu loinana ani suba Manipur news channel asibo hanagumna punamakna support tawbiu haiba wafam thamjari Irang asida laingak asina tuminda laisinba miyamna saurokbada laingak asina miyamda saufom thokde imagi maira Manipurgi apunbagi sakdam thogaidona tonganba laingak ama lehnana bhonariba kuki MLA taragi madakda action lawhanana imagi maira na minister governor BJP Manipur Party's ki president jauna pisin kiba memorandum ki pawkhom nabit humni phawbagi manungda piraknana ba khangalagli Imagi mairana pangtho ki press midamada lubasi ki convener Sujata na hai Manipur dagi tonganba separate administration lingnana badabi tawriba kogi MLA tara ki madakda action lawkhanana ba Manipur ki governor Chief Minister Chief Secretary Prime Minister Manipur Legislative Assembly ki speaker amadi BJP Manipur Party's ki president da pisin kiwa memorandum adu ki pawkhum lakliba thangchuna mit phawbagi manungda laingana pigadabani Karigumba miyamna hangliba uhang asiki pawkhum pidana makatana tumina laisilabadi karigi kuki MLA tara da action lawkadribano haina miyamna lainga gasibo yamna lana lawhragani haraduna lamdamasida thokliba irang asina tha daruk tariat faraklaba fawba waroisin ama purakba ngamdaba amadi irang asiba thogan bada chawna saruk yariba kuki MLA tara gi matakda action lawkadaba haibasi yamna laibak thibani haike mangna makatara duna hai lainga gasina tumina laisinba asida karigumba Miyamna sarokpada laingak asina miyamda saufom thokte laingak asigi mayak sengdaba miyamda khangandaba tuminda laisinbagi hainabi asina miyamda hena wanbagi masa ko helle laingak ki thamung asina miyamda laingak asiga miyamga tongan ba amagum oina uhalle haiduna lamda masige miyam hauzik wabana kam tegle laingak asi miyamna sembane maramaduna miyamna hangliba wangi pokom pipam thogi hana sumakna makhatana phongdoki kogi ani sakhangdaba sina hat khibagi mayokta Kotuna kaukiva total shutdown ngasi susathari Kangpokpi district ki Kangsup Singh ki Kharam Baifai naknabada leiba Harautel amadi Kopsa village ani gi lonabada kuki khul amada sakangdaba singa kothongnabada kuki gi mioi ani laikhidaba gamari lainana kotuna Kangpokpida khudaktagi hauduna kaukiva total shutdown ngasi suma khasa thari Khongjanga duba saugatpa mioi sina lambi da thoraktuna lambi thingki loinana shutdown asina Kangpokpi gi mafam sing Kundak lansiba ka pangka goire Ningsing bayabadi Imphal West District ki akam dagi sahi nawriba
ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯗ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯤ ꯎꯆꯤꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯡꯒꯨꯟ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯛꯂꯝꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯎꯆꯤꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯡꯒꯨꯟ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯛꯂꯝꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯂꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ngasi Joint Coordination Committee on Wildlife and Biodiversity JCCWV Manipurna Mai Imphal Police Station amasong Mai Imphal Bid Office ki bid staff singa loinana sathakiba drive amada usek lang sing adu fagat pangam kibani hari adumai namak mara leiba miosin tigat pagi dabak makhatana sathari hirama singi matangda JCCWV Manipur ki convener Romesh Ningthokjam hai ningtham tha sanglak pag loinana haujik malem ki tongan tongan ba लेवा के आदि उसेक मखल क्या लमदा मसिद सकता बलागले उसेक संग असिना सकता ब लाकप मतम मसि मखोइ बहातोक पिबा मसोंग फाजिन बिबा हाइबजे आइखोइ मियोइ बदे जामना सोकनिंगाइ ओइ उसेक संग असिना माउसगी खल कहन्दना थमना बखोना बदा असोब मतेंग पांगले मरमदना मियोइ बन उसेक सिंग असि ngaksen bagi tangai fadaba laibana क्लब अमसोंग लनाइ ऑर्गेनाइजेशन सिंग मतेंग पांगबि हाइके नगला मरमदा लमदा मसगी मफुम ख्यादगी कांगलुन काइना सिंगलैवा कोथोकबगी पाउ लेपतना तारिवा सिचो मरी लेना बियंग संगीतुना महौसागी खल कायंदना थमना बखोनबदा मतेंग पांगबियो हाइनासो अपील तौरगले इरांग असि सेक्युरिटी फोर्सिंग दगी लुट तौखिबा खुलाई लिसिंग मरी रूम अदु लौखट्रिबा फाववा मखासा थकीगनी ईस्टर्न आर्मी कमांडर हाउसिंग मणिपुर थोकलिबा इरांग असि पॉलिटिकल प्रॉब्लम अमनी हाइरादुना थोकलिबा इनाइ तानाबगी थौदोकसिंग असि सेक्युरिटी फोर्सिंग दगी लुट तौखिबा खुलाई लिसिंग मरी रूम अदु मियामदगी लौखट्रिबा फाववा मखासा थकीगनी हाइना ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालीधन ngarang गुवाहाटी दा पाउमिसिंग दा हाइख्रे एजेंसी की पावम की मतुंगिना म्यांमार दगी संगजफम लौननबा मिजोराम नद्रगना मणिपुर दा संगलकबा इसम जंबा खुंजा ओइजरबसु आर्मी नद्रगना पुलिस ओइरबसु इंडिया ना संगजफम पीरी अदुवो खुलाई फाइबा लालहौवा नद्रगना ड्रग लालोनबा सिंगदी संगजफम पीदे हाइदे गुवाहाटी प्रेस क्लब नसिन की पाउमिसिंगा वरी वदाई सानाबगी थौरम अदुदा ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालीधना मखा तारदुना पाउमिसिंगदा हाई आर्मी न थोकलिबा इरांग असि कंट्रोल तौननबा मदि मुंगनारिबा माइकै अनिमक्ता पॉलिटिकल प्रॉब्लम असि इंगतपना वारोसिन अमा पुरकननबा होनदुना लागले मरमदि कायना थंगदा प्रॉब्लम असि पॉलिटिकल की वैबा वरेप अमा लागपा ताबने मांगना मखा तारदुना हाई महिम मकै थादोक्तुना चेलकबा मियोइसिंगबो कन्ननबा मदि मतेंग पांगबगी ऑपरेशन चथरमबनी मधुगी मतुंगदा थोकलिबा हाना सुनबगी थौदोकसिंग असि नेमथननबा होनदुना लागले हौजिति चाउना माइफाकले अदुबो कांग्लुपनी की मरकता लैरिबा लापथोंगनबा असिना मरम ओइरगा मिtai अमसुंग कोकी की मरकता थौदोक मसा मसा मफम खराता हेक थोकली हाइना ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालीधन हाइकी पाउमिसना हंग बौहंगी पाखम पीरदुना भांगना हाइ हौजिक मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असि पॉलिटिकल प्रॉब्लम अमनि हाइरादुना थोकलिबा इरांग असि इनाइ तानाबगी थौदोकसिंग असि सेक्युरिटी फोर्सिंग दगी लुट तौखिबा खुलाई लिसिंग मरीरोम अदो मियामदगी लौखट्रिबा फाववा मखा चथकीगने मरमदुना खुलाइसिंग अदु लौखटवा मथौदाइ हाइके अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागा जरि चैनल असिन अदोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु नमकपो अमखाना थागा जरि